laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi dhil quwwati wal jabarut was sultati wal malakut harrama dhulma ala nafsihi wa ja'alahu bayna khalqihi muharrama wa qala jalla fi 'ulahu fi hadithin qudsi يا بني آدم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته في السر والعلانية والاستمساك بحبله المتين ومراقبته فيما نهدي إليه وما نذر. أوصيكم ونفسي بأن نتبين بتعاليم ديننا وألا ننجرف وراء الشهوات والشبهات والسلطات، ولنعلم جميعا أن هذه الحياة الدنيا هي حياة البلاء وحياة الاختبار، فلذلك الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة الدنيا ليبتلينا لنعبده وحده ونصبر على ما أصابنا من قضاء الله وقدره ومن ظلم الظالمين واعتداء المعتدين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يجب الله سبحانه وتعالى جمّن جل جلام tawdu ɓiɓɓe adama ɓen addi ɓe ka hoore leydi ɗo sendi waɗani mo ɓe hay goto falaayi, hokkori woɓɓe laamu, hokkori woɓɓe jawdi, hokkori woɓɓe ngayi, hokkori woɓɓe gandal, hokkori woɓɓe haqqillaaji, hokkori woɓɓe tendugal, hay goto alaa fala. E yettimo ko kanko woni jon doole mo toñata. O inni ɓiɓɓe adama min mi harmini toñe ɗen e hoore am, mi toñata fii miɗo ɓuri, fii miɗo waawi, fii komin tagi, fii alaa fi mi toñi ka wullite. Kono mi harmini e hoore am toñugol, mi waɗi kadi toñe ɗen hakkunde mum ko harminaano wona on toñindir. E yetti o Allah moƴƴo yurmeteeɗo waɗɗo e ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jiyaaɓe moftirɗaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moƴƴori e meɗen ndemaaji ɗi liɗɗugol anndaɗaano foti ɗiɗe girɗo ko kanko woni Allah gooto, tawa si remaama nafay rewɗo on, si rewaaka lornay mo remaani on ñannde goo. Iɓe irlanoo nelaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko Allah neli mo, o neliri mo giggol e hoolaare. O jonni mo nelal wondungal e ɓuftu, wondungal e nunɗal, wondungal e malal, wondungal e dadal, wondungal e kisiye wonande jaɓuɗo ɗofti huuɗori. Iɗen seeɗi o yottinnogal nelal, o laaɓani mofte makko ɗen, o jamfaaki, o ɗuydaali, o suuɗaali, o waɗi ko moƴƴo ko hoolaali, o yiɗanɗo e yiɗuɗo en. Yo Allah juule makko, juule sahaabaɓe makko ɓen, juula e kala jomɗuɗina kadi
Allah nawara kan jokkude Allahumma amin. Musidɓe julɓe tedduɓe, e wasiyo hoore am, e wasiyo hono kadi hulen Allah ɗo oro, hulen Allah ka feeñi ɗon, hulen Allah ka wirni ɗon, hulen Allah yalla haɗiji men ɗin fof, hulen Allah ka rewgol mo, hulen Allah ka moƴƴingol digguji meɗen, hulen Allah ka wonnake faggitaade ɗon haɗa en faggitaaki ko harɗi, hulen Allah ka ndengure meɗen, ka geɗalɓe meɗen, ka kawtal meɗen, hulen Allah e hoore ɓe wawɗen ɓen waɗen ko Allah yamiri kon, ɗoftoɗen mo rewen mo, muññoɗen koddureeji makko ɗin. Allah o faljata, o faayata, o wattaake ko haani. Kala ko waɗi ko haray ko ɗum ɓuri moƴƴude, haray ko haana ko jarneede yette kadi hoore muɗum o waɗi, kala ko o waɗi himo waawi wadde ko ɓuri ɗum. Ɗum waɗi e yimɓe moƴƴuɓe, si tawi musiba yani e hoore maɓɓe, ɓeyna mi yetti Allah ɓay ko musiba naaka diina a yani, mi yetti Allah ɓay ko beru o ɗon kadi waɗi, Allah no wawa waɗi ɗo ɗon. Hande sunna mo Allah waɗi ka hoore meɗi ɗo on, ɓiɓɓe Adama ɓe ɓe toñidiray pour ɓe nurde ɓen illa ma rahimahum. Fii kala toñe no harmi, fii kala toñe no haɗa, fii kala battere mum no boni, kono sanna ibnu Adama laaɓi hadihi sunna fa asbahat jariya. Ɓiɗɗo Adama jeyaɓe attiɓe ɓen sinkino ɗum ɗo toñugol wara goɗɗo fii tum no waawa. Allah fillani e qissa maɓɓe en. Allah wi watlu alayhim naba ibnay adama id qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasidin ilayka yadaka liaqtulaka inni akhafu Allaha rabbal alamin inni uridu أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. الذي محمد أندي في مقدمات خبر ابن آدم إلو ساغا ببطرنو الله ديواني صدقة ببطري الله فيو الله يدوبه فيو الله جبانبه فيو الله ولتنوبه Allah jabani goɗɗo e maɓɓe o yaha o jabanaali mo jabanaaka on seetini moni sikki ko oɗa hadi o jabane kanko hasad ngañaneen wota sikku ko ɓay oɗa heɓi arsike ko ɗum arsike ma on luydori. Allah ƴettata ko goɗɗo jonna oya kono o faamaani astafi tasawur ka imaginugol o faldi o sikki awa oɗa ɓay o jaɓanama kan o jaɓanaka ko oɗa woni sago ina oɗa yetto Allah awa jaɓana mi wota jaɓan oɗo kono cheytane tuɗani ko ɗo woyni la abtulannaka ɓay tum an Allah jaɓanima min o jaɓana Allah ko an kon min mi warata la abtulannaka mi warata gon konngol ko e hunduko makko attiyata mi warata on moya jaabimo إنما يتقبل الله من المتقين. ko Allah jaɓanta sadakaaji ko Allah jaɓanta dewene ko Allah jaɓanta moƴƴereeji ɗi ko hulooɓe Allah ɓedde tanaru fi a waɗii buy si a hulata Allah jaɓataa wonaa doole ɓay a waɗii ko be Allah jaɓa ɗum Allah ko jaɓanta ko hulooɓe ko ɓedde si a fonti jungo ma ko fi wargolla min mi fontata jungo am fi wargolla de min mi andi yaaki wargolla si andi ke wargolla min wona ɗum mi andi du sabuna min miɗo andi ka leydi ɗon fetake ka hoore mayri yahde nder mayri ɗon ko mi
fala sitari woni be bakatu hebo ko bakatu an on wo bakatu ma on wo ko ya jettu yada e muɗum si a yaadi e muɗum a jeete yimɓe yiite goy sabuna ko yiite ngen woni joddi toñoɓe ɗo fuɗɗi fa dawwat lahu nafsu qatla akhi fa qatala fa asbaha min alkhasirin wonki makkin cuɗani mo wi o foti moye warde nani ko jaabama nani ko ngudi mette nani o ina ɓoni mo doole ina wawa mo o hanko hayga warama warmo o ɗofti wonki makko inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi o waɗi mo tum o niisi kisande o wonti kadi niisuɗo perɗuɗo na banu adama ko heen kon sanga o toñata o ko tuma o tarimo o woni toñide o ɓurimo doole imma an yakuna tafawwaqa alayhi maliyan aw tafawwaqa alayhi sultanan wa askariya aw tafawwaqa alayhi bililmi almuhim la yuqimu aw la yuqimu alظulma ala almadlum illa man yara annahu tafawwaqa alayhi walam yakun min almuttaqin ɗuma goɗɗo toñata o wohana o andi o ɓurimo mo wawi o wawa imma ko ɓurnimo ko jawdi o toñira sabu jawdi makko ni ko ɗum garuna wanni inna garuna kana min qawmi musa fabaga alayhim wa ataynahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil'usbati uli lquwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هنا كنا فارغ. وقارون ويهم بأن موسى أجيها يقول في جوجا الجو ديني أبنا وفيهم. أو تبي أهبي وقال لهم كلا إن الإنسان لا يبغى arra'ahu istaghna wallahi neɗɗo ɗo bewa sanga o yi wonde o gaynani hoore ma wonde wawuɗo mo ala wonde ko faala ko ala hala omo wadde ko faala sina allah waɗi kulol makko o kam allah ka ɓerde oɗo o beway kalla inna al insana la yatgha arra'ahu istaghna so yi to o gayni alama alanno wona allah faabimo o ɓewa oɗo ɓaawo o yiɗi wonde o gaynani hoore ma wonde ko yimɓe ɓen jogi haaju e makko telegga jawdi kanko o jogaaki haaju eye goɗo fii yo wallitomo jawdi o ɓewi fa baga alayhim o ɓewi hoore yimɓe makko ɓe no heewi ka goɗɗo heɓata jawdi o tooñira hondu toñira jawdi makko ni o bago goɗɗo o yoɓa on sokke o yaha o jabta tumbere goɗɗo tawa alaa ko o waawi o sottina bornoje o jatta tumbe o darna o liɓana woɓɓe o waɗa ine o kaari nangodirɗa menen alaa ko min waɗata ko min wiyatama muñño on no fewɗo ɗo fewndo a lawama ko dartade himo humodiri e kaare a yaani kanko e kaare e wondi a yaani ɗon ɗo ɗum a yaano wanno gaari hunde gaari on no ɓurma kono a yewde ko wawno ala o inna gasi mi hakkika alal ko toñirɓe jawdi ɓen fof oɗo gaaruna kankon chef maɓɓe o woɓɓe ko honɗum toñirta ko teddungal mum ngal seni teddungal woni mawɗo goron woni fewjowo hoto suusataɓe ɓe jogi miri he haw ko ɗum ɓe maaki mawɓe gori hewɓe ɓe tooñay ɓe jatta pitaaji ɓe jatta donkiiji ɓe sottina keeri ɓe tampina alyatimaaɓe ɓe raɗoo ɓe sasnaɓe few sabu hoto suusaɓe ne kono waɗi heɗoɓe alaa ko ɓe waawi alaa ka wullite ko heewi kon jon laamu e jon jawdi e jon teddungal womlantaake goonga ko woni wonɓe tooñiɓe
fewndinɓe sabu teddungal maɓɓe ngal ko ɗum ɗo jamfino won Abu Jahal en waɗa Ubay ibn Khalaf en e waɓe no ɓe wayi ɓe tawi kamɓe mawɓe guri si ɓe fewdi ɓe inni rawni ko yoni e pen si ɓawli ko yoni e kir ɓe dari ɓe inni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yottinta few gotona e jogɗi ɗum ɗon bewinoɓe ngal teddungal nden fewde waɗi woɓɓe ko bewiri ko laamu tajabbaru bi ajli sulta wa zannu annaha khalida woɓɓe ko bewiri ko sabu laamu ɓe heɓi doole ɓeɗo fir'auna woni chef maɓɓe o fir'auna woni hoorejo maɓɓe o Allah sifani en fir'auna sifani en fi fir'auna ɗen andi tippiro wongo hakkunde Musa e fir'auna ngo tippiro mango alqur'ana o filliti ɗum filliti Allah fillitako hunde fironkugol ko wowɗa so wowni hunde o fillitike ko yaha waɗɓe haqqille ma nde hunde nasama kalare ni Allah sifani en fi mango o wi inna fir'auna ala fi ardi وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إننا في جاهل ونريد أن نمنع على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون Allah ne fir'auna o townitike ka hoore leydi ɗo o mawninkinnike o ƴettitike o holli wonde ɓuri makko ala pelle ɓay o wi ana rabbukumul ala yehi haa o wi'i yimɓe ɓen hey ko mi woni Allah mawɗo goɗɗo townɓe on yehi haa o wi ma alimtu lakum min ilahin gayri mi andana on Allahjo goɗɗo gosina min oɗo townitike ka Allah wi ko townitike ka hoore leydi ɗo ko honno mo waɗi fii doole makko ɗen e townitaare makko e laamateeri makko ndin laamu makko yo ɗum daɓutu o fekki yimɓe ɓen ko sendi ɓe waɗi ɓe ciya feddeji o ɓanni woɓɓe o pottini woɓɓe o wi woɓɓe onen ko enen on ko ɓe dawani ayɓe ɓen yastadifu ta'ifatan minhum bani israilaɓe ɓeɗo woni lo'inaaɓe woni majjinɗinnaaɓe woni kurketeeɓe woni wareteeɓe woni dooleteeɓe woni golloɓe golleji sattirɗi fof atba impiyangoɓe ɓen woni kohoɓe attabaga musta'aliya ɓen non woni patroɓe ɓen fukkanteɓe laamiɓe fewjoɓe donnoɓe décision ji ɓen ɓeeɗa ko hon hattali maccinɗinnugol ɓe ngol hattali ɗon hattali kurkugol ɓe hattali lornugol ɓe bal yurabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum bayeyi haa mbureɓe makko ɓe inni ndaara nguulaamu maako ngu dolli ko fuu ngol leñol ngol jaasinɗa ɗo bonnitanowoma laamu maagum ko ɓe o yaha o inni awa hannde kadi ko gorko gaa ko debbo ko gorko yala wonɓe ɓe ware hada nihayatu tajabburi wa takabburi wa tasallubi ɗon hatti mawnitinagol ɓe towni ɓe lorrugol koobo jiɗina ko woñaɗiɓɓa annda hayunde wandi ɓe hirse yudabbihu himo hirsa taccita sagabol koddori e Allah wawa wayastahi nisa'ahum o acca rewɓe ngal wonati ko ɓiɗɗo debbo jibina on o acca noon e taarojo e waɗa e mo purka o waɗa e mo jeñeteero Allah innahu kana min al-mufsidin oɗo Fir'aun ko woni noon ɓe bonnay noon ɓe wallahu la yuhibbu fasada Allah yiɗa bonnowo o yiɗa bonnugol few kono e hoore noon ɗo fof Allah wi
ɓeɗo bani Israil wonaɓe kukkede wonaɓe lette wonaɓe waɗede wa nuridu an nakunna ala alladina stud'ifu meɗen muuyi meɗen hoddi meɗen eɓɓi moƴƴagol e ɓe loyinaɓe ɗo ka leydi wiyaɓe ko fuu fala fu wiyaɓe gaynata wiyaɓe ko meere meɗen anndi yimɓe moƴƴote maɓɓe ñande go wonaji alahum a'immatan wonaji alahum waji ɓen waɗaɓe kamɓe woni lamɓe kamɓe woni fewjoɓɓe kamɓe jogi décision ji ɗi kamɓe woni fof ko gollaɗo ko fof kadi kamɓe hen ɓeyda jogo wono makkirlahum fil ard men waɗana ɓe piɗede ka leydi ɓe jogito leydi ɗi wa nuriya firaun wa haman والمدمر منهم ما كانوا يحذرون من هولو يا فرعون هامان من اسر مكو ابد كم مكو تغلا مكو غا ومن يريد قالوا موسى من تاني افناي من على نور دوغا ولا دونو هامان كانوا دي بريمير مينيستر شيف دو غوفرنمنت كانوا دي كارم mahana ndo ndunga jamu ado ni jamu midara zai Musa boda ko mana go to he ko ndata no bona obe batla be bombe ko sunna Allah nela sunna magane Allah mu yani lan mu jere o murda nay mo banna nay mo fewjo be mojjo be diso ditte be mojjo be tawa be tindi nay mo ko mojji be eto gadi ha wada ko mojji ko sitawi Allah mu yanalan do moƴƴere o hoddiray tawa ɓattiɓe o ɓen ko bomɓe ɓe fewjanamo ko boni ɓe haɓɓito kadi gonko boni ko ɓe laaɓo ko nelaɗo maki wallahi kono woni idan Allah wi men holla Fir'aun e Haman e koneli maɓɓe ɗi militaire ɓe maɓɓe chef état major ɗi maɓɓe ɗi men hollaɓe ma kano yahadarma ko ɓe humno ko ɓe rentino ko ɗum ara ha hewta tawa laɓɓe waawi ɗum waɗi Allah yewtoyi e résultat o ɗon kalana surat Isra o wi fa arada an yastafidahum min al ardi fa agraqnahu wa man ma'ahu jami'an o faala o ɓittinani banu Israila o dibbi mana o dibbi leydi ndi leydi mo wawata dimbude kono o ɓittinani ɓe hattay ala kamɓe ƴewata ka leydi ndi ala ka doge o huɓiri ɓe cedda ɗe fof Allah wi ɓe yooni mo kanko ɓe wonnoɓe fof taw firaw wa qulna min ba'di bani israila askunu al-arda fa idha ja'a al-akhiratu inna billahi ɓe wi bani israila waɗe noon hande kadi ɓe jaayi ko weli Allah walle gaño ma halko taway نعم كوني ونو هاكودي موسى صلى الله عليه وسلم فرعون عليه لعنة الله سنة الله ولي بتحول الدور كوني وعد أيوة بقية هاكودي غورغا فينا بكبيرة وند داكو غورغا ودو داكو فينا نمون بدو أين الذنوب وكان عامل فرعون ومن ملك الأرض وولى وأزل كنت بيفوون نمرود فرعون كنعان إلا من يريد فر وصفوا نفوذهم على الأرض وولوا وأزل وكم بلمبيتا وكم بفرلا كم بسكة كم بسكتة كم بمنجة كم بلتة فبادوا وباد الملك وذهبت السلطان أو وذهب السلطان وذهبت القوة فبادوا وانقرضوا وفنوا باللم بالمل بالقسي برأي فو ولم تغني الدول هذه سنة الله في الأرض فلذلك إذا أراد الله القوة سواء كانت هذه القوة في المال أو كانت في الجاه أو كانت في الملك أو كانت في العلم أو كانت في الشرف فاتق الله فيها ولا تظلم فيها عباد الله ونس الله أكيما دولة ولد الدولة كجوة أكيما ولد كلام أكيما
woni ko ka teddugal o kirmaade woni kaka gandal o kirmaade wota a toñirɗen ɗon doole hay gooto sabu ñande goo tawaten doole alama ñande goo taway ko honɗum watte ko addugol fuleeru walla nafaare jamuma ayna الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخير لهم أدنى إذ آنا صاحت به حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا خلوا المدائن كان العز مفرشها واستبدلوا حفرا غبرا وقيعانا انظر لامبه ابي بمودو ابطلا بمودو ابتي بمودو اسيت بمودو اي بمودو honto ɓen akkinoɓe e wonɓe haa gañi ɗo honto ɓen honto ɓe tawata si yaltino fokkol imo daro haa ɗuman gañi jooɗaade o eyaa gañiɗe salade awa jottooleno ɓe tawta si wowri koyo ɗofte ida amaru o iyo wa ida nahaw fantaha annasu an si ɓe yamini koyo waɗe si ɓe hani koyo addi honto ɓe o yusahat ɓe yaadi tartahari mayde sonkiino e hoore maɓɓe mayde adimi hey si mayde ari alaa ko danda wonaa gandal wonaa dewal wonaa gardi wonaa towngol turuuji wonaa waman nasala fi sahati lmanaya wala ardun talihi wala sama o mayde cippani alaa ka leydi ɗo ko dandata alaa ka asama ko dandata sahat mi hadisatu dahri fankarabu ɓe hujji ɓe yahi ɓe naɓaama e hay ko yama ɓe hibbaama ɓe wattiti galleeji ɗiɗo galleeji goɗɗi goo ɓe ewi e galleeji ɓe yahi e galleeji jooni ko ɓe tawton ko golleeji khallul madaina ɓe accii filaaji ɓe accii ca'e ɓe accii immeuble ɓe accii kana al izzu mafrashaha hani ɗum ko teddungal hani hewtowo ɗon wop ko ɓe famodire so hewtano ko doole ko hiɗo ko wonti faala ɗon fakkunoto ɓe acciri ɗum no mbaawa wastafrashu hufran gumuran wa qi'an joni ko honto ɓe woni hani ko tawiiji ɗaatuni yaaɓete haa hewto yeetan danki maaka biro maaka jullere maaka joni ko mbukulayji ko mbukulayji ɓe weƴƴiti ko mbukulayji woni seraaji ɗi fof ko fide wontini hoore dan la tahurrannakum lhayatu dunya wala yahurrannakum billahi lgarur wona aduna ɗaymu en dey wona aduna janfo en kala ko heɓuɗa annda kana aduna ɗo ko ɗo luttata ko résultat mon on koko gollitiɗɗa ɗum kon ko ɗum woni ko tawata lahara yo allah waɗe moƴƴinoɓe ko aduna ɗo tawa ko watten ɗo ko fof koko tawta e lahara ko moƴƴi أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واهتدى. عباد الله اعلموا أن الدين الإسلامي دين سماحة ويسر وسلام وأمن وإيمان وعدالة لا يجيز لأبنائه أن يعتدي أحد على الآخر في النفس والعلم والمال. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مسلم يجوب العلم يبقى الله وكان كل يبقى الهادي فوق ويبقى في يوم بينه ويبقى في يوم رسول ويبقى في يوم الأول ويبقى في يوم واسد. هو الذي أضحك وأبكى وأغنى وأقنى. وكان قولنا ولدت وكان جنة وكان أبيت وكان واسد فوق يقدر يمكن والمؤمن والله على يكون المؤمن يقول يدعو الله يقول يدعو الله يا الله عليه فوق أن كدين الإسلام ودين أمه ودين نوين ودين نين غور ياga ودين هولا ودين نوكا ودين بيبا ودين يوموديرا ودين جوبوديرا ودين وانلوديرا. الإسلام نيونا ناجول ببه يوغو توني enone tonye den fo ekan tonye den fo Islam jabani wat dana Nabi sallallahu alaihi wasallam ka hajjatul wada ay dan ki arafa khutba ma kun ka arafa no do jeno e tugal do tambin tinni den no tugala num dal hola ya jubul tonye ومات هيك أنا يجمع هيك أنا يجرب ممكن يجي ممكن يجي ممكن دولة ممكن تدل ممكن وفانا لو وكان وفالا كبوك يوكا كنتم أنت بندرا ماكو يا ماكو نير ماكو تسوق إنه كله فك hakku demoɗon no harmi wano andi ɗon e ñalaɗo ɗo ñalaɗo jogiide hormaɗo ɗo lewru ko lewru hormaɗo mbi lewru ɗo ndedi hormaɗo wonta goɗɗo e moɗon himpu ƴiiƴan goɗɗo ndey wonta goɗɗo e moɗon war goɗɗo ndey wonta goɗɗo e moɗon ñaamu jawdi goɗɗo e hoore tooñe ndey wota goɗɗo e moɗon jamfo goɗɗo ka ɓey nguure makko dey. Déclaration Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanno julɓe Allah si tawi no julɓe ɓe fuɗɗe e harko ɗum ko ɗum ɓe ƴettirɗo ɓe gollitiri harayno haaji feewi harayno hakkunde men ko ɓuttu harayno gere ala waɗtindiro ala ɓay ko woni sabu ɗum ɗo fof waɗtindiromo e gere di jawdi sa ilamu weli ko jawdi den sa inna ma ilamu ko aibata ay fut aibata ila be tudda ko fa ko na pire na ko fa ko fi ngel fi di jawdi fi yowen na wota en toni dir dala maki al harbidu do wonki jumɗo ko gotel e piiji tati donnuɗum fadditoto tawa ittugol wonkiji dagi ka islam wonki julɗo ko hunde awni hunde mawde ka islam dare allah no gambirani wanko wonki julɗo e hoore toone hoore dembede waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو انفرد بهذا القول وهو أمر الأمة إن من قتل نفسا مؤمنة عمدا عدوانا يخلد في النار ولا تقبل له توبة ولا يقبل منه صرف ولا عدل. الذي هو ولي Jodi na ko ni nyande dalga ko yike jahannam
o lutta nder dow Allah tikkanimo monanike mo sentinanimo Allah heɓranimo leɗɗe mawɗe kadi. Ibnu Abbas indi mo waɗi wonki julɓe hoore tembete haray o jaɓa taaki ɗiɗi few o lutto ka yiɗde tas baba komo gon fadde wonki duuɓi Allah jaɓa ono kamba mawɗo nder kamba mawɗo nder ɗum waɗi lam sallallahu la yahillu damu mri'in muslimin illa ida thalath kufrun ba'da iman wa nafsun wa qatlu nafsin bighayri haqqin wa zina ba'da ihsan kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lamar wonki julɗo dagaaki ka itte sina hara ko wonde ɓe ɗiɗi tati ko waɗi so yarti ka diina few ko julɗo o yarti ka diina hawa tembete pas o wi mi sali diina ko sama kala ko fenaani ɗum ɗon ko yo wiya yo tuub balɗe o nodde so jaɓaaji few ko yo yagginire yimɓe luttuɓe yo waɗa immon ɗum ko si neɗɗo waɗi julɗo e hoore tembete pas si dani siɓɓe wona ɗon ɓe yaafaaki haray joddi ndin ko yoɓoya wadde kadi kadi yo waɗe sifa ko waɗi o yaɓo ɗammu ɗo ko si on tigi waɗi zina ɓaawo o jombugol ma o jeenaama ɓaawo o jombeede ɗo kadi si tabitinimo tabitirtano seede ɓendayo ma qirritano siko l'islamu ñaamata oɗo kadi ko yo waɗi kono ko wona ɗum ɗo mo waɗi wonki nde rasulullah sallam maaki awgol ma yuɓɓuɗo bayna ibadi yawma qiyamati fiddima ko attete ñaamede ko ñande darde hakkunde yimɓe ɓen ko kaari waɗi kaari wonaade jatti tumbere kaari kaari no defuno huɗi kaari no wujjuno kaari no wanno ɗum ɗo kaari fiika jawle naa ɗum taw ko ka wonkiiji kaƴiije kaari no wanno kaari hakko hoɗum woni ramɗaama kaari no barmino kaari ko fi hoɗum barminanɗaama kaari no tufnomo ɗum ɗo ko hoɗum tufiranɗaama ko ɗum taw ñaamete ragde hagayde on man si feƴƴe fii jawle ɗen ko jogidirano ko kono ɗum ɗo ɓe kadi ko ɓe ko waɗi ko ɓe ɗum ɗo ndaari amma ka dewe ko attete ndaareede kon ko julde nden awwalu ma yuhasabu alayhi abdu yawma alqiyamati salat tamo nda sikkani noon hadisaji ɗin ɗi pewndiri ɗen pewndiran ko fii dewe ɗen ko attete ndaareede ko rewɗo Allah kon dewal hakkude e Allah ko julde nden si nden ɗon moƴƴi ko lutti ko moƴƴe amma ko wonta hakkunde yimɓe ɓen ka tooñidiro ko atte nder tan ko ƴiiƴan ɗan ɗum noon ko tooñama ay tooña ɗen no woni ko tooñama ko ɗum haali waɗi simo mari feere yotta ko yotto ɓen ko waɗa faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum mo tooñi on yotte ɓen ko tooñi ka ɓeydi ɗon ɓen wala in sabartum lahu khayrun lisabirin son tigi muññike hoore ko tooñaɗum ko ɗum ɓuri moƴƴande muññiɓe ɓe armaki lawrawaɗamna wota lorru wota jaɓɓu lorreede Allah subhanahu wa taala o jaɓirta mum ya yonto ɓuri ko waɗata faman qutila mazluman faqad ja'alna li waliyi sultana fala yusrif fi lqatl innahu kana mansura mo waɗanama wota o yonto dey ɓuri ko waɗa ko sabuna ko Allah jonni doole warana ɗon yo yonto kono na yo feƴƴintirgani ko Allah wi heede noon on tigi o muñño o toro Allah subhanahu wa taala laɗo makanno mo'aad o yimɓe immindema yaman ɗo o yimɓe joni ɓe ganda no walla yaade kam adto noddaɓe taho wonde e reweteɗo ala si wona Allah wonde min ko Allah nelimi so ɓe jaɓanima ɗum andinaɓe wonde Allah no fawiɓe juulugol julɗele joyi e nder ndemma ñalawma si ɓe jaɓanima ɗum andinɓe Allah no farli ittugol zakka e jawle maɓɓe ɗe ɗum itte e juuɗe arduɓe ɓen jonni ɓe wasiɓe ɓen si ɓe jaɓanima ɗum rento noon tensagol jawle maɓɓe ɗe wonkiiji maɓɓe ɗin sutiiɗe tooñuɓe ka ƴettu ɓuri ko haani ko rento kuddi tooñaaɗo sabu na kuddi tooñaaɗo hakkunde mum e Allah heɓode alamu dan wota tooñuɗo e tooñaaɗo ƴettu kiikiide ɓe waanoɓe kiikiide bo ɓe daama hawe Allah subhanahu wa taala kam woni yottotoo
ko kanko woni henjindiroo, kanko woni hiwoo, kanko woni hoddiroo, laawol kisal ko kanko jonni jon doole doole, ko kanko lo'ini lowndo on, ko kanko hommo wonirte kam ko kanko subhanahu wa taala. on tigi ta anni waɗugo ko boni few wonta goɗɗo miijo waɗugol goɗɗo ko boni tooñugol mo ni tum wota o miijo noon kadi jaɓugol tooñeede ko jaɓo jebbiɗo tum on joni Allah subhanahu wa taala Allah waɗi laawol moƴƴunoɓe Allah waɗi tooñe wonaade tooñeede ɓe kala ko fulɗo wonaa tooñeede Allah e tooñeede e hoore aduna on no heewi tooñe hannde julɓe no waɗeede nokkeeji fof julɓe no waɗeede duruuji bonkuji no saajineede e hoore woɓɓe goo cuuɗno liɓeede e hoore mum Allah subhanahu wa taala dekkin gere o Allah itti tooñe ɗe ɗonki Allah yo Allah jollude julɓe doole ɓe marno kon ɓe wona kamɓe nulɗuɓe ɓe wona feewo ɓe wona ɓuttinooɓe aduna ɗonki Allah subhanahu wa taala Allah itti tooñe ɗe Allah ittani tooñeji fof ɗonki Allah subhanahu wa taala Allah hiɓe Allah hiɓani wontude men ɗe jawde men ɗe jawde julɓe fof Allah yaafoy yaafono mawɓe ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم وزكي انفسنا وراءك الدعاء وخير من زكاها انت وليها مولاها اللهم الله تعالى سبحانه من الظالمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انا نزرع في نفور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك به انهم لا يعجزونك اللهم عليك به انهم لا يعجزونك اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم اسقط سخطك عليهم اللهم انهم لا يعجزونك انت ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal